Da ka jing temu banwan ra biang ya ka jing sngaw shngan bat jing shong shngan ya ki nong shong shnong jong ka shnong Khanduli bat kum ju ru ka jing yatli hapreng ki nong shong shnong jong ki shnong khaput bat ki shnong ki badang hap ha ka jing khaja bat ka jala Assam Kaseng ke Badang Thamai ke Namdong Block and Lasken Block Border Area Peace Committee kala penlong ya ke jingialang paidbah baningkong jongka hadin baladep seng ya ka ha ka arpau tarik ubanai jemang menta usnem ya kani ke jingialang paidbah la penlong hamadan football ke Shnong Khanduli ka bahap hapo ke Namdong Block ha ka singsajan menta katayo haba ki nong shong shnong jong ka Shnong Khanduli mojem molber bat marjan marpa kilawan ya shimbenta hakane ka jingialang paidbah hakane ka jingialang layo jingkren jingpensyai na kirio rangba ki bakin thop ya unong sadan ka jilla u Erwin Sutanga u balongru u chairman ka Joint Action Committee Border of Meghalaya us iem barim ka hima miliam u laborious manix iem UW pasa nong hikai barim ka St. Edmunds College Shillong nalor ki wahesh nong kathan block 1 bat kiwe ka hok yung im tau doi siaw so ko khanai pi mentu wan ra ko kubor ko ka kubor ko i jikrmani bi ka Supreme Court ha ka khapra tarik u Chief Justice of India DY Chandrachud dan lisuka ka kam borderi hadin ka arpau tarik August ne bhaile na High Court ujor ke sarkar ade hamadan ya kalam yusuk ubia pun baik court ya yi mendaong ni kami kicing sekian Wala. ha kami ya itu yang chua dong. Yang chua. gimana te mendaong ya kalam ne ba hakmat ke Supreme Court dah dapat sud igini kikam hakmat ke High Court dapat sud igikam iklami kicing sekian ta sai lut ikikot kislah tangwa ila lai appeal ke government ila lai appeal ke ujor percak ke ya ka watapi daki kot kislah kamtam megamak kapras pak kene paunru ya ka notification sanpau nyau sanpau pra challenge ya kan sanpau wi ongi kanim emnong rem go ne ba ya ka objection jong mala it was not disposed of his note of dissent ya ka tu ko tho percha mala sing em open dep ki kini dapat ikhmat Supreme Court em ka jingkermen so ya ka jingkermen wa Lada em ka jing bakla ha ka jing pen baik put upani na Supreme Court em ka monitoring committee ne ba iki tab ha ba ka sectional the state government has no right to transfer or to give them away to us me bhoke ka thau ko wiar se Assam to haduk khandru 100,000 square kilometer haduk 100,000 square kilometer ko da wiar keleng sodong yang ka poda ka jing da wa yang ila yo hi ka tak jing wala da kitu ki thau ko bon khap la da psut ki si em ka jing ila da wa ong pen unyi ki thau dang bon ki brui tangwa ya ka thau ko da to ki ong wo chong di ki da khar ka te su da ka poisa ka poisa am to yo bi ka poisa be wanda ka scheme yo ka central government ya ka skor ya ka chet ka tram ya ka pure puthi ya ka senkam senjam kani to ka yi ko ongi ka te wa emkam wo perkhat gine bha kani to ka tribal land ko diki anyo ka India kamtam ka land of Christian act ka section sopa do ongi ka dai ka the ka jing pendu hok halor ka khanda ka siap ya ki tribal i to ki tribal to uman ko ka yi ko sarkar le ko hawam MD ka jing pan sei wala kot kala
paidbah mentugas ki ia hau chairman yang pi kaji jingialang te kuno ko ne bha mam kwa okala politics mo ne bha ka sarkar ko man ka ni man allergic bhagai na man allergic bhagai ne bha ila iklami ke sket kim kwa ki wap ne bha ila ki kwa ki le yang ki lada khana than ipi ka param kaman haita he po dong wa man tumur wali flangi udaya ka thau chu ka BSF digi 1000 ekar tekate wan ne bha ila ye pen bai pot ju ki tai thau da mut ki dai da lai ka cha Assam da ju ye pen bai lang ki Assam ju yo udaya ka tu ka thau chu BSF kata em da ka kisah hai ko hai ni la ka ju tengah kaman ong Jones kata gitu. Ong pile tok dawa pi ka hok yang pi wana krik Assam iki tahu yang pi i da dawa i yang mbai cho edat mbai tangwa kamo ong usem ne em kata ka bor ko na landet em kata ka bor ko na landet ka political ka bor politics ko cerkai ba ko krek kat ni hapo ka north east jo ya pan piai pai ka yu ja hapo Manipur para i penyak para i le bor para i slate bor kan thai hadu wada mango ka jing saram ya waro ka perthai hai ni le ki jing ja ki jing cha slate bor ki khon ki nadi ka jing cha penyak han re henin kyau na ne pai le pengkala thau khlo ki ka di ko ka khubor mpoi ko chekalen sodong ka ka kam to ko ne ba ite mga aibor ong ini kami na kala chu Supreme Court dawa lana em ka jing le bor ne ni chikma in a penal committee ka detail we will file the petition in Supreme Court upani ya ka jing ada pi na ka Supreme Court untuk de na ka sarkar sakawi le em ka jing cho jing dat ka jing yap ham hun ya ka tu sugi ka wan lak sugi Syllad lada kind of compensation uga damage ka sarkar Assam Karbi Anglang District Administration haka autonomous council ki ki uhapsu ki jan wi indunai kesan keluar lada lai da gultika ari yo Syllad iti Syllad ci ar penai tu umi katai ka kamayong tu pau ya ko you want to see so thousand of them you also you kata nei bhai te phi kamo ong gini ke bahek wara uya teli ka politik subuh ikan suruh kata ini kelam ni uji bo ikan suruh sao so ko khanai phi wa dadap rai wa miapsut di ka politics ne bah da jit tinggal kau presiden yang kesenjuk kirang bakur da sedung cimti dunia da dawanan aja ni kau presiden yang kesenjuk kirang bakur wojo pekhlane ki kur ki jai ne bah ka jingma i hapo India to i to ki e jai bei ki to ki e jai pa ki an yang ki to ki nyon i ki an yang ki mentu mendapoi bisupok Karbi Anglong dalam ben ki thap bisupok mereka ya kamar khana coming ne kamar khana gini go het mujan ana mukro ka hok kayong i halor khna go chiap dado hama khalia i ki paidbah to ki kandra halor khna chiap ko sarkar mam khna dai no i wati kai tu ini i surok ti kita dan ni hapo selo mana poi bisa tai ka khajana hak subi ka khna to di yang pi umi kita ki registration ni ki lakhirat dan ni ki private land ni ki ko bon bagi Assam Land Act daukin kle bila da kamaman kata MK mo kani committee hajin skep uya kercham lana ya ka kam ukro uskatri yang ga surpai ba hindi amba Alex dang ya pengkhrai ka petition cho justice bye
ada bukti, udah inquiry betul. Minority, kan pak, kamu gatu uniform civil code, kau nggak ada tak kalau commission, halor kita don yang nggak ada. Dan ia pergi saya, ia challenge. Lepas mie gukta, ia kan ritik dustor, ia kan congkah congman yang ini mie gukta. Ia kan nganyam yang ini mie gukta. Untuk duitan ni, kibor kiwan pencit kiwan mau kuat open seat kau tu buat senang mudah. Kaya ke kamu yang ukulam kamu kita kita. Utai aja sekat mata ini tetap tak boleh. Porliwan tetap tak boleh tu dan tetap aging sen. Nah, tak boleh kalau mereka buat minta ui. Hai waktu dan hak sensar paidbah ke sarkar perbol julek mon. Bodoh poi ke por ko hap ya mi paidbah. Bodoh poi ke por wa ka sur yang paidbah. Uangga ka hok ta ka hok. Ham le ben, ham le kho, ham kle ka hok. Kata hap man perfect mima. Nei bhai le ultimately hai wakut hak sensar paidbah ke sarkar ki paidbah ko ki kenrak sarkar. Pi wajib o MLA o MDC MP. Dah kan ni kekti ketua wajib ke mesin. Dan job ki. Dan cina sarkar. Nak tak ke ona. Habis. Menurut mah. Dang lak wane kami banyak wei. Kini pun ka kot le entit hi, ka history le entit hi. Ya, ka yi wajib hau sampai wi le entit sampai nyau sampai pra entit mendeli ong iaki le entit. Ori. Bang kini. Ori. Ya. Terkata to government kawa by the officer for the politician of the politician waki officer untuk ke sarkar nang paidbah yang paidbah nang ke bentah paidbah tene bhai te I hap sian hap husial bhai gi hope tene ke jingkali ke bumi kolong balai pat ngil anya bisa ngidu kijengim kijengi jeng isawla kijengi jeng ikpa kijengi kisale bengkat ni hela kejong kejaka kejubab ngadu pedong dak wai sai kedar ngalaju keren ngan keren rapi kajing bakala kadai hakapor wayo hill state nawar hakapor ke wayo hill state la shimya ke state klem put klem sa ngam sngoi ai lan ki shimya ke state klem put klem sa no loyo kajing kular tehnoi hampor bagi pediang ke state hangahi ngai lakin jindala ong bai ke state jongi Meghalaya upur usam unlong katkum kihima hilai thok seim bat khala dolai ladakin jindala ong katta hiput kisam jongi kinlong bai kumba phia kwa phia dawa menta tendai ka por ba pediang ke state kam simdan kata kajing keren wala pediang ke state klampur klamsa bat ka bensau nang ta ndaho asam lo tenre si gohati ulara lu ikut kisah ke jongi nang ne bah ulara ikut kisah ka banang mensau susu yang ni kalong bakhat do khatwai la pendan kam da katakan North Eastern Reorganization Act 1971 khatna ispatnya puai kata ke North Eastern Act Reorganization kadai wa ongkum ni ban penbaik penbiang ye diput isam ki wadai hapok ka asam hapok kan ka North East jongi namar hirilom jongi kilayo la jong state ke Nagaland ke Mizoram ke Meghalaya bat Arunachal bat ban penbiang ye diput isam lawan rak da ke North Eastern Reorganization Act naik khat khandai spatnya puai kabamenta man ka khlemat man ka por kin kran ni gani bat haba kran ni gani pin ibun sen hi ulale start wasam ulanang penbiang ka kat kum ka jingmon ka jangu pin de her si thangi changa hati
kat bandang dei ke pentor te ke jong asam nalalong lom te ke jong ngia haba ka jing sisa upur usam juga jong i kalong ong ipi na lo kejat lom ke mekha syapentha surma narilang syakupli utau put jeng hari kasih tenrain dalawan ke not istana dikasian ak kat bandai ki pentha kata ka de jong wasam kat badang de halan lum kata ka de jong ni la kata ru ndal poi sagi than jen te helspat kilom jong i ru hang tai ki dang de biang jong ki wei pat kane kapangimla wan pediang kane kamayami bantagasni bat yai keren bat man kapor bangimla wan pediang ni sungo suburom ya kani sarkar bakala sim ya ka jing not khaddu khadwai baka ong tong in ya penbej uput ya kata phim nun phim la ban len ni ngin sisa namalana sngap si sngap nong so lada balengong isi ya kata namar kahima silong kahima walim dadu khatsan nai spa nyau phukandai dang lum musur kikni jonga kisim hadu borjar airport kathi ke beltula kadi ka yo jong ka imam liam tenrei namar ba me penbaik simpen baik yau por usam larung da ukaman ukadiang da ukharu kling kawa mentah kisi ki bahadien daki ong magana Opo im inai no shafi ke thik jaka nambor jar ha hadu ketika kalau jangan duyong ni bel tula ngi nak kaliang himang yong ngim tre thin so phla baling im tre namar ka wei ga jing hisha upai karnang thiu ba shong ke thik jaka ladau kula lom Meghalaya tang si klip mat ula flood yangi undon nya dahop banti di jaka unrong menlong na Meghalaya tang si klip mat ngila kelalong biang tang tirit pai haki the kit khat kibala dapat the jika pengiwan man ta kasi kalong haka jing khot ke jangki kalong banya tu fi kini bakam desu kakam bandang syukhot ban penti henry si jam sekmat umau jam hilakam bat ke benengkong kane ketika live foundation ngin yang kawai ke jingmot kawai jing phat ban perta yalak ahok habki archi mensagiwan kata kan nong ke jingjap jangi ke benengkong lembaga ni komiti kabaar hakabai day bat ka block 1 ngam don jing artatien bala dikikot islam berkhot ki mangidon ngila manyo in original ngam artatien ka block 1 berkhot ka sarkar sam no kandem wa konon thai yang segi ya kirilom to khot ki schedule tribe to kuburam to upun ku yaki na bejing sadien ki wa ka kampoi sa de upun boni to ka scholarship ko yo vi kat ni halakian gele to go mi na ka ni ka artikel mo the sako we won ka tak artikel wan ongo ya ki thau ki bhau yong kini ki schedule tribe ki dalet wa kini ki waro kini ki ki lokas kita to buyada kunto uchai kan kana lagi to paidbah yung bombing pomsi kita to ko siaw si do gani ho khat des pa san pao arfal du tarik bunai Januari khat des pa san pawi khat le tarik April no gobernador yung Assam dan le ultam iwasangtam perisa yung constitution. Ra uyu ya ka mikir nasib sakar nanawkong
Untuk ke west begini ki is Karbi. Rau na jamuna na kupli rau sudu hapo ke jantia. Mendap sudu hapo jantia. Ke jantia nalor wa nadu wa yale umakia wok yang nang ba rem no emotion wa yale ule nimtau percaya ke taksi aku modi. Jale gamon Buni tau jantia man yo isudu kajak. Nalor kajak mon ni po benor wan bo iaki mikir na jingai ba. Untuk ini ki west. Untuk ini ki east. Napo sik sakar benapo. Jadi wajah itu por ar ngot kita ki kenro. Uwi trot sayang sayang. Uwi manupend sayang sayang percaya. Menda percaya kam wala ubni kulit asam kadni. Wan kut gigi na yung ra sinau kong hadin sita yaw da penyap. Em dapat da iyo paim dapat wa tauma sayang. Wa ni usnem ahjari wi. To kasnem wukamu buram Son pausnem ke jingialang gini ki kenro almut ki wong ye upriang wa ka tau yong ki ke labang nong pulut uhap go amikir he. Jadi ni to kata ke kot wato yo kemu warom ya ke jing leben ya ke jing mans kimarau yong i au asam nado nyau pawas nem mutua. Jadi tak bagi nga jadi yang le upat kot pasla mendapat kot ke bah ile uma lar sing kalian wagini diong uma jarin nete wagini diong ma lalu gotok hako ke United Kasih District Council dia le citam bagi biarap ya kilabang ng pulo. United Kasih anjay jahil long. Jahil umudu ang rohay ni Paul, ubishnuram medhile haga assembly kat kendis pak sanpa. Cuma upen mi gobernur dia ketuta notification dabo di ke note of decent. Ile ukwa ukenai ni pak Assam minister Bishnuram Medi itu to ki minister haki por walai lot kiri India ki bru malah sing le kadu bru percaya kemenda percaya andrai hawa dapat kanyi constitution jagapan ke Supreme Court le MU tip how lai ke Supreme Court 84 boy galak mode ke real company Hadin one, the district council, the United Kasih and Jantia your eye the Yadini, he labang no fellow. The Agamon, on the Sorgat Assam, on no open by board. Sorgat Assam, TPB, Irukambi, Kanila, the Ordali, ya chief executive member yung Kamikin. Ule you, yok pen by board. Order rekam tu tersiap tu ibu le am kapun le ne yo sok ni gaya benar yawi de hadin ni UCM gemikir ong ben open bat hadok le pen bat swabi yo port usam yong i gemikir hadin digin le sitam kani ka United Kasih jantia keten ke retransfer menjadi transfer di tau mikir risya Pok gajah Jawa subdivision itu wang yang diburu orang hak sultan. Ukiang nang ba yaku percaya sultan. Namun sultan saya tahu yang ini, tak tahu mana. Itu leknya ucap. Terlai dalam tu, dekut yang malah, dekut itu dibikin orang medhi dan degi. Terdoyar dalam tu, jadi beri yang ini apa? Man kan tu memang berkat di Godar kan job election job ini. Kalau ikan mon gika
mende gika te uwaki semen kenai pi te uma Markus tayang ki baju ngaji ko temputik ha te hadin kete wan how kat kendes pa san punya ke sisi ga wa super seat ya ke tuga jingle yung governor to kana yo biro la de yo vi ke kot tem yi ko ke kot yung Philip Ramirez ko penmi u ahajar khatso hadu ka ni kinong to kot history dang maya gi to ugamin uni Philip Ramirez how ahajar khatso ke kot na ko ti dari hong kamina uni governor yung Assam untuk dua pendak tawi di janjia de mikir Henry bencit haro yaki yo mangi kam ginong su untuk ulai chonggi yo ato na e tham yure bencit haro ki dekat ni hadu kan ni ujia to kecing le yung Assam demi geni ka gayi ka letter to super street yung governor nga kemo ya tu armul di kenro di wayang wa Syllad au yo wan wa dagani ke super streeting letter do jopi hagawi gasmin o kana yufi nto uchania fi ya giwan ki chief minister ade au ki do wan chief minister ham sanya kana yufi halang pi chief minister yogi damudu yogi ya halang pi ka Assam teman meeting di sop apa lampi arnguti de yakalang pi wan benkelaki lompi dengan siap tu asamis untuk hasil untuk de langpi wan to gamni ila wenir siap subha wa ongki moleber sial gitu waro ka ini di waro gitu ki ongki wa gitu waro to emtam ha ke supreme court lang to ki kini to ki pertut benar kamun mikir uji ukam itau wa ki pertut ki benar segani ke moleber mo leber wan to uplang hati uplang wa ri hati jerong kati ani yu tu ami moleber ki priar ni te em pat pentol ma le de em open bat janga pun nadu bilat o to bo o dum la da fikwa ban chatrap la belat de chatrap tentang pentar ma amdai pentar ma ka pentor ma em ukma hepor aspa lispa slem buat pentor itu begitu waro do yang rapi ha ko yo ya ko hop piong tu langpi nadu mai kuli nadu kini kata de senna fi wa uni usi minister kontrak sama to umaya do to limanta de jingialang man ku ela di to wa em kam gini ki loya ni arwod ku erwin goma hini kini bule kita lo hakalo wan kayi ko kami na ketim job wa hakalo wan kanai fi duwi hakalo man le job untuk siap tu bakal ya chom sup no kam tu ham ye tu siar ham ye le benyi kintai na ham le yimman hakalo kisrin wa dan chamgi wa kani ka super street letter de emgo wa hamni no ki ye te jingli yang ki jinglot jing step untuk jinglot yang into wo perwai hamlot no ki untuk MDG sok hawar border issue mod kisrin wa da proid line meki situ meki sini lima zada perkat kita bro kita do biasok biasan ini dia man lihat de yo fi kamun de ki yaki bru yang si up nadu ada jarle hamukro
Pagniwan Arijar Arpau Ar Sangut the Siaki Nage Tau the Gate to Chanadi Hapo Meghalaya Nate one Hadin Arski Lesni Sangut Kibru Agosan Lak Demelin Lodi Waro Benito Goman Gatam Wakatu Kasnam yang itu armol Upin Tayang Wa Utrat Tayang Katu do suba bahaguli smi do yogi waro ke blok one aga ke labang ng pelut kantam what the block do le do to pang blok do one ukana pi kamni ini kinong tung kroski go wa yam gam gi go wa yam yogi kinong go wa yam kini kedam wa dam gi electric line of hoidumbong the sofa kilometer the boy the sita is tau yung di kasrihi kam di yam boy gicha ganiga langso nairiang mo chong gibru kita tau to ba surdership the population hiti por yung bajoy manga kam arja sanspa le power te was heel sweet wana gini gibru yung i krempa ya kama krempa ya history ma preston ongo do bu no you pai khairim yo committee jaga tu to kayi go man there was also haro we wanuma uyong sari president yung ga jaintia dorbar to chichi changa ong yang wa pan me ka kasi jaintia state tangan the to chu hagani te na do khat pras wa ako prata mande hak kenya tu katu kat di spasal kau maka super system dan saya suki ke musim yang dulu tu what story haki nado kat prospa apa pra kamuan watia kini kita kar ko hailakan di tipu au kat prospa san pau kan ke nete tiawan ki ha po ni nak hakal watia ki pau yang dipna kini waro do job ni Papai hobi dorbar chnong ke elaka rakhango yop sia yami nei bhale em jing do nong yami em jing chap chitom yami rayu katukan telian di dorbar chnong sedang gulai de yong ki gluki ketero ke ka ko jia hado kene khalimat kene jing yaklam kene komiti kau radung lumlang e woro kene area uchimlang ke rai ko tenge waiting tho aja chief executive member yang i cha uyam insat yang political ni bentau cimak jon ya kini dorbar chnong dan komiti chnong tumem yu krelang nei bentau te lakam ya ini jing cha pensitom yong la em yu le uchim ya ka rais nya thoi umpo gi jiwan kini ya pra yang i jing nyet teli yang impo jiwan snya ini ke komiti da khut ke yoro ke we chnong hare la nya khule ijan dang bun ke wiar bani wem hare jiwan yu ai ta ti krelang Kau cakap cem lang umji wan lang. Yo se boy, em biang ke information na tagay pentit. Rai yuan ikini jingialang dapat sila patai kubor em deu dam yo. Noki kan strong ikan ni bon ustad betip untuk ada kan di kurim. Dalam dapai jing temut ketang jing thang musim. Kayi ka jing thang musim ko yo mat i jingim yongi yo em hablok wan wom to men em practice practically lai kita ki rukom ki system ke Karbi yang long kumno pelai kalau ira pudin kaya ga pelai ko hitai wato mana yo ki dominate yo pi ke pata nau chim ki khatsan hajar arba hajar ko pata manda poi ga case wat la da em ga sanyong error nang ong ko ketu yang pi ke duplicate ni bha wom to ga kot ga duplicate wato ubru duplicate kete to ki jingjia ko wa mat hapo yung ka block 1 we had been rope and rape kete to ka wi ka wa khmat do ka wa I de yo chem kan ne to man ka yawan kawan ka wa khmat do haden wa de yo iaki inong ai but kinong kersan yi ki wa tebit ki wa tip ya ka an kam ki jing pen slor yong isar arwin de yo move iya kata ka block 1 but ka jing rap ki parlok i gubun na ito nini manalai
kam tam ga target to ya kinong yalam haga jing lai lutik yong ngale santali ki kes wato nga tang kong khuna wom jono da tang soru walung to nak per ki pro tang wa santali ki kes te pengat hanga kate to ka dramatic ka waye ki le ka wa harukum chem jinge hitai bat ka wi ga mit le man em ko yo yum pho di wasuk man em ka jing suk man sim le em ka ta ka jing yada tang ler ler le la kan mo bi wa u follow ye ki time ko ki timeline ko lai sedin kapor ke jingjaha mukro mbanse ong hakmat chip nistar ong lada ka sorkar wum emlat uyadai isyom ha itang kitiar ngawi to wada the ong gap te da ida kitiar yikiu te kano siu ten bi omat kano siu ten bi nang ten nang jur kate to ka jing ka wi ko nga chama practically bonsen he before menchua iwa jo wen yelok yalai chaki aton mos council yang Karbi yang long le wiu penar lam emonut lam tanganut bau ong ne nei ye daw wan negligence tika kani gat how ye how ong ki this is our land you encroach our land ongko kam biki how yong i tang ki historical kam nong to u thong no be to wi u burumi mar yong ki nang kre opo us im yong kajan tipu tang wa bu em saram ki wong ne pi wa wan chong ni chnong yong i pawiang kermi yikim sedang deketin Karbi wato we are the founder of the land and we are the owner of the land tang wa mentu kamno kani ga ka chang er ni da ong ki kalang dong chor ka pawiang da kalalang hen pi kate gani ka toy waro da convert lot ya ka ye bertu chnong ki thau knang wa yo mani tre yong ni hayale yong pi le mstep mo gwi kam te em gwi ka thau ko wa khut ma ya ong ki plung man hadin ong lay plung ong ki hang bong tang ye khut da tin hang bong sikat to ni da poi plung ni wo to ite bertu ke be pa no re ma ja